Poštovane dame i gospodo odbornici, poštovano predsjedništvo i poštovani građani i građanke naše opštine Kovačica, nadam se da ćete ovu sednicu za razliku od prethodne moći da gledate na našoj lokalnoj televiziji, TV OK, u TV prenosu, ako ovaj put ne bude ponovno tehničkih problema. Što se tiče dnevnog reda zbog koga sam se ovde javila, moram da konstatujem da je očigledno vrlo običajna praksa da kada opozicija podnese neke konkretne i vrlo konstruktivne i korisne predloge za dopunu dnevnog reda, oni nikada ne budu usvojeni. Sad smo čuli i razlog zašto nisu usvojeni, zato što ne ispunjavaju njihovu formu kako oni to zamišljaju da treba da izgleda. Pitam se da li postoji ikada ta forma koju ćemo mi zadovoljiti kao opozicija, kako bi sigurna da ih ova gospoda i ne čita, već